بنیرن تماشاوان هیجا وزارت پرورده و خواندن یا حکومت سوریه بریاره که چوا درخستیه اعتراف به خواندن و دیپلمای حکومت کاتی یا برای یا ائتلاف سوریه دکه اون زانن حکومت مؤقته بو یا ائتلاف دیپلمای کوه حکومت و انجمن هریمی دانه خواندکاران وکین حکومت سوریه دبینه و قبول دکه یعنی دی پیوسنا که وان شهاده این خود تعدیل بکن باش چما اعتراف به دیپلمای ریوبری خسر ناکن یعنی نزانم بر پرسین ریوبری خسر جنرال مظلوم عبدی ده هفدیتنا لگل سروک سوری احمد شرع ده بحثاویه که کرنه یا نه پیوسته شام یعنی کرد دما کچونه شامی حسابی ویا که بکن بتایبتی ریوبری خسر ریکفتنه که لسر پرورده روز آوای کردستان جی دوی ریکفتنه که وره کرن چما جبرکو بسد هزارن که چو کرن ما اف بهتری 12 13 14 سالن لدبستان و زانینگاه ریوبری خسر دخوینن جوان زانینگاهان در چونه یعنی او خواندن همو والا بچه نزانم براستی هیوی دکن لشامه چاره سری یک جویر واره دیتن یعنی جبو چه اعتراف به دبستان و دیپلوم این حکومت کاتی اعتراف دکن جبو چه و اعتراف به دیپلوم این ریوبری خسر نکن یعنی دوی اف یک واره سرراس کرن دوی چاره سری یک جویر که واره دیتن و دبینن اف بریار حکومت سوریه بنیرن وزیر پرورده و خواندن بریار درخستیه دویجه اعتراف به ریوبری دیپلمای حکومت کاتی اعتراف دکن دوی ریوبری خسر جی سر وی که کار بکه که دیپلمای خواندکارین ریوبری خسر جی جالی حکومت شامه و وره قبول کرن لپارێزگەها حەسەکەی یا ڕۆژئاوای کوردستانê li jêr kontrola rêveberiya Xweser pirsgirêka tomarkirina bi hezaran xwendekarên her du polên nehê û bekeloriya heye. Hikûmeta Sûriyê biryar daye ku xwendekarên parêzgeha Hesekê yên dibistanên hikûmî navên xwe li parêzgehên din tomar bikin da ku bikaribin ezmûnên xwe pêşkêş bikin. Lê ev biryar gelek zehmetiyên emnî, aborî û lojîstîk ji xwendekaran û malbatên wan re derdixe. Biryar derket ji perwerda Şamê got êdî xwendevanên li parêzgeha Hesekê nikarin li Hesekê ezmûnê xwe ez imtîhanê xwe bicîbînin û divê herin parêzgehên din ji bona wan ezmûna bicîbînin. Bi rastî ev ya metirsî kir ba xelkê çêkirî û ba xwendevana cî çêkirî yek ji wana zehmetê goçeha got mirov her parêzgehên din divê rewşa ana di wan ezmûna li wê dekê bicîbînin adê di rewşa aborî xwe li vê dekê hevkê zehmetî hene li Sûrî tevahiyê gişya Sûrî û li Rojavayê jî û cem xelkê gişika jî fene herkesî dikarî her parêzgehên din mehkê dua bînin ji bona zarokê xwe ji bona ezmûnê wana û êdî got êd du zarokîna hebin neh û bekelora bin fe rastî cemana wê girkî astengeh hebin. Li gor zanyariyên kotora medyayî ya Rûdawê ji mamoste û kesûkarên xwendekaran wergirtine 20 heta 25 hezar xwendekar li jêr metirsiya bêparbûna ji pêşkêşkirina ezmûnan e. 10 heta 15 hezaran xwendekarên pola nehê ne. 8 heta 10 hezaran xwendekarên bekeloriyan e. Xwendekarên dibistanên serb hikûmeta Sûriyê di dema rejîma berê de ji aliyê rêveberiya perwerdeya parêzgeha Hesekê ve dihatin tomarkirin. Xwendekaran ezmûnên xwe li dibistanên golçargoşên emnî yên hikûmetê bûn pêşkêş dikirin. Hüseyin Umar, Rûdaw.